nakayeng ikwa ban pertama dia ya ka genti ya cuba robot Kharshiing lukot kalau kumni ilahi kaiten kumun hikai hapo senat ni high school ila longpat president juga Kharshiing students union president walai shimti hadin jong I pa mai sim adu sem praboy hadu prabulai ila eno ya kakam president KSU nakadaw jong ka may syajir pat kung robasyon lain krak robasyon lain krak nadu usnam prapulai hadu usnam prapusan ba hadi kata ila yo pat ka beta balik pandikai supo dibilang kira program mesti ilalong ru ha jinglong komprong basnong ilalong ru unong an jimut ha ka baseng bat skem ya seng samla lain ka bat ka seng long kubi apa lain ka ha ka bakilai tre ha ka pun ki kampun roy ha posno kadau bila kersian rabba bandum ni do bari jo hima kalong ha ka ban ya leti jo ke khun ya ya le mo ila a jimut kumno bandum da do bar jugi juga komrum dorbar kitna kanang bakar India kan UI kini ka tur kadar jong ta ka sija but hakaba ha parliament bon ki MP ha Rajya Sabha ha Delhi kita burom ha yen ban keren ha ka dorbar parliament namar ki kintian ban kom im jui General Shankar Chowdhury MP Rajya Sabha barim bulalong ru chief of army staff jong ka army menchua udah keren jero kapang hakamat ke parlimen ya UMP Rajya Sabha jong harangkat ilit standing kersoi MLA berem barobat ila ajumut ru hakapide ban thau ya ke Meghalaya Community Relations Council kadang gue Community Relations Council nakadaw kasi pulmar mo kapun kasi kan ada ko Shillong report di kita terwaya nak dia jemput justani dengan Sroy bagi baru ila tahu itu kan Community Relations Council kuno bermurak je sok update community sebiar bo jelah bo Shillong si para di sa sawut bo kon di baru bar di kon kena sebalai de ba John Kharshiing ba pasal ba Francis ba hadu di Michael klaim don kun idot tai lok jung Indonesia di Armenia di ila Shillong nadu ka arpusan tarik Februari di Shillong san po Silguri por padang ya sab ba yang itu tinggal wakit no I nadu ka retrik sini po nasr buat ngai kubli ke pangi ki doktor ki nurse ki numpenya juga nasr hospital ki laile kapala sibenai tik dan hana seret di hadin kata pak di Shimla shuka mo nanti kawan pun berjerong